otyo itwe tukunoga mbagira nti asiko bulamu tassa mukono abone batahi banje aba Buganda mwenu twatiriya byamagara mazima twatikigine tukubasa kuhendera tekwagumuza muntu kareberera tugateka ho nturonda bakubasa kutereberaka tukabasa gumaturiya bahurire inkwakira on program byamagara ndicho butonje charity umwabazi yo gutwataya isa Dr. Mugisha Emmanuel ukorga hari byamaka holistic medcare aharugotorwa kakoba opposite na Global High School bito mwabazi yo gutwija kureba still tiri handwara eya shukari no baso takutura magara maringwa orwire ndware ya shukari aho none kwenda twate akona ko kujango arwara shukari ushote yaza kufomu kasheshe no we can live longer Dr. Kamwachire yongere ko yanjire birukogaho nabwanyuma turebe how best we can live with diabetes twatanzira ko Dr. Twakwachire okay wewe ari munoga charity kugaruka ko yanjira ndi Dr. Mugisha Emmanuel ni nduga aha byamaka holistic medicare irwariro litu nibikora aha buri kizibu cyona ekikwati nene byamagara ebyo ine nitubasa kuyamba ninga tukwereza obuhabuzi mbweno erizoba twantugamba how to live long with diabetes ninga nobasa ota kubaho kumara obwire bulingwa oine diabetes actually otitwa shukari ute bindi byayenda vuga otitwa shukari kwenyine aho kuba twakwata mushukari tikikumanyisanga amagara gawe gakomaho exactly omuntu yaine katugeze HIV nabasa no kumara emyaka igana akakoko akakine konka katakumkiza akine konka ari kumiremezi ye kurungi aitwe bindi nangwa etariki kaza accident nebindi batode okay exactly so echo chonyine nacho nkibasa kubaho shukari okay ati echo kubanza no kureba ngo wijo mwirwariro tukakwata mushukari wakuratira ebitwa kugambira ngo kore echo nicho cyo kubanza rere cya kabiri waguma hambazi gwawe otagurukire dozi kandi waje wa dozi oyikenojimire rero ecyakashatu cyane kibasika obase kwetungira koma akori kubasa kwechebera mbweni woryo muka mbaketa bato mu rushahorwa ni baketa glucometer yes nakapima glucose yes nikapima glucose so kariyo mu pharmacy zona ni nkake mitwaro nk'etano nikijira muna bwa strips bwa 15 yebo kubasa kucheckinga okay no checking sa strips no checking sa strips ezo kandi orebe ngo omushaho ya wowe uri kureba yakwegesa kwesa kakantu yes rero ecyakashatu ecyakane ogume no kora reviews omushaho yakugambira ngo garuke ebirebi na nebi takwendeza kubi takwenda ngwe sente zikomushaho inga hine cyakuba nagenderera yes aho kuba yatandika aha doze ya higuru for example hati naenda kureba yaine kuchendeza dozi ninga akugumya ha doze ejo yonyine nari it's possible yes aho kuba ningo jumwiheho ninga njikwiyeho nkugambire genda oriye ekina neki noza zana kibuza ndukuzana ewe umutenda nawe yagira mbazwa shukari nagurugaho yes like after how long no shanga ka shukari kali just a bit raised kache munonga so no mtandika mbazi orebe
nk'uko araba ari yambazi yaba well controlled rero orebe wanobaasa kugumwihaho ukakozesa lifestyle changes ebyo kurya cyangwa watandikira omubazi gwa shukaari dokita ngo tokagurugaho no wagurugaho nizo za stroke zitakuzanazana manya byakatorize nkayi bamuhera ubwizo bakaruzinga amagara now what do you mean abamwe mbagira ngo wahikiza ameza mukaga uriya mbazi ogu tokagurugaho maybe baba gutandikiye isobundi uryo meze nkabira ashatu elaborate more. Yes. Now if I found your glucose normal glucose water karire byo kurya byona teine kurenga muri mushanju nashango ri 7.1 really nimbantarko. Why should I stress you with medication every day kashnyite atakuza kustabilizinga kwikaho no kugira ngo ndi amabazi mushat kunda gurgeho biriye byashikare byo kurya nabirya icebe kwanje gicendeza je byo kurya yinarya carugaho want it strike again. It will not strike necessarily because I have went as I explained earlier there are two causes of that diabetes. Hariho two causes. Either there is a total absence of insulin. Toine mukashikari kona. Toine insulin yona. Ningashi. Insulin erimu kwonka ombiri gwawe tigukabasa kujakiraje. So you can actually train your body kujakira kurungi in a natural kind of manner. Yes, by kujangwa banze bafutera kakakato utakwetega na kakakato. Okay. Yes. So you can actually use lifestyle modifications to control your sugars. Nabasa kukoresa ebyo binte byo kuba notura nabyo na namagara gawe nkiwe utarinzire kukoresa emibazi okubasa kurwanisa endware ya shukari. Nobasa kukoresa ebyo kurya nobasa kuhindura enkora mbwena ebyo bire nokora ukora nka za exercises twakugambira kugira ngo shenjeza bishaju ohindura mabyo kurya kugira ngo shukari egume kare wabihindura bihindure aho ine kuba nari umuntu nayebwa akatorra yo bikagaruka bikije. Exactly. Okay. So twa deciding je kuchoosing ejo line orebe ngo waba disciplined amagara gawe gona gasigara orebe ngo waba disciplined wotakoze exercise zo mwazi yo na nyencha kare umenye ngo wagarizayo twagaruke nyuma. Okay. Nakugambira greens ukore half ya plate abariko wagikora nakugira ngo tata mu mwonyo abariko wagira actually ninchira kuhereza abarwire timetable ya Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, breakfast, lunch na supper. Niwe nimpereza abarwire banje that timetable abari byo barya dietary timetable. Yes, if we have decided to move diet tutamukashesha nyenda akavakedo nakadodo period. Exactly. Ondemera. So tukozesa ejo kandi kwe wagaruka review tukacheckinga shukari no shangeri yo mu normal range shanga mazima bikoze. Yes. So wabuguma hotyo stane no jibinga. Yes. Okay. Turi akuwa kubasa kutura amagara maringwa nana endwara ya shukari. Yes. So twaribo kukuratira ubuhabuzi bwanyu twaribo kukoresa jembazi yawe twaribana no gura kari akaguru glucometer akagumana kacebera shukari kweri je ninge tarje. Yes. Washange tarjo yiye then twahikana nakukora haza reviews garukayo abashaho bakucebere tweyongereho aho doctor ebinde binkubasa gukora okutura amagara marungi na shukari ubwire buringwa actually. Then orebe ngo hariho mutahi wawe akubasa kureba karebi wawe
na wine shukari mube partners in disease mwerebe mwihano mu muhanda wareba washobya ugambe konka mnywani wanje wagiroti yaranira kurgamuramwa aha antera kashi wakora kubi toine kukora iki aho kuba wori wenka hati aho nokora icyo gukora nokora icyo kwenda cyo then abakikuru na munonga ninga abazeyi batatura bonka omunju aho kuba emergency nebasa kubaho eshaha yona habura wakora usya ukabi habura wakora usya ukabi okay rero amizi wota wo murjungu yes gabaki amizi n'amagara ngo kutugamanya yes so amizi nigatuyamba omu bintu bingi munonga kandi kwehara endwara nyingi munonga aho kuba aho ori kunywera niho ori kuhera ensiga amizi niho ensiga zikukorera enkari kandi zakora enkari zishohoza oburofa bwona buri omu mubiri zashohoza obwo oburofa nizishohorezamu na ya shukari ayana kureta garangatana yes ejya yenda kutukireka turetere bizubu twadishohoza nayo neshohorera okunywa amaizi yes obudomora nkabushato mu izoba 2 liters nimbagambira 2 liters okay yona nabatera ndozo nabaheza nabushatu wabo basa yes umukura nahaga amatama gandi tukakuba useless noza gasheshe okay sigo zawe zazirije noza gasheshe ego wakanywe nimbagambira 2 liters at least liters ibiri bine bikopa bena yes omuizoba yes that is okay abantu abambakira kunyaraguzubwa nyecuro hatuwagarika wabongera amizi ati nibanyaraguzibwa baba takatangire mubazi ko gutandiko zo munomo nogaruko munomo tokagaruka kunyaraguzanka before kigumire munonga kureba omuntu ari yambazi gweye acha koreba ebyo kunyaraguzibwa yatemba basa kambere kifubiro yes sugars zeza ziri mu normal levels ebyo kunyara mirundi 10 nyekiro nibiba byakoma kankashat katwa mahamizi bwe ndwara akiri utiyaguma nashisha na bwa gamizi tarashesha gusa kiri aha kureba uko kwasa kutura amagara maringo ukuri bwo kubasa kutahwahuka kumpanya karangwe je ndwara ati yakutware ibyo bitine license utura amagara marungi yes haha kiri ibintu bituhereze aha bwo kuba twenda ngo tubahurire buzima okay ebyo kurya twagira red meat tugichendeze red meat nebintu red meat neje nyama nkeyente nembuzi nkeyembuzi pork abantu nibakira kwekwasa ngo ni white meat konkera imekishaju kingi fat yes eje yaza kucinjira imbiri ishagamba kutambura exactly so kitukugenda so turiye enkoko eri okay yako konko ihe ekishushu nima ekishushu nkinura tukura horunanka nimanya abantu nibakikunda okuba nkinura konka bakiyo rero orye nyama yonyine ijo ni enkoko that one is okay fish eri okay eri very fine actually neyongeza na immunity yawe yes aho kuba ine omega 3 fatty acids yes then fruits akame wakasigaye do akame njirebe kanokunda kame no I hear ni track bihurutsa okay then na fruits yes and fruits no basa kuzirya nka snacks nka hagati ya meals aho no basa kuriyaho like watermelon hagati ya meals uramanyisa chikwana ndiyo ni India chibana heza nkakaronta kakwasire hachitoche hata ngata watermelon then cheza nkaza chitoche ninga kunda heze breakfast
ntakashira haranche then agatia Exactly. nagira Something ngo like tugeze that. Nka warya cha mshana yes notakarire cha kiro ko mwazi aho nobasa kurabya mutwa fruits. yeah kafene ka watermelon Yes. cucumber carrots Yes. mparire ichi wabona Yes. okay Actually ebintu ebiri fresh like enyanya ziri fresh wazisharashara okukora nka kachumbari okatamu carrots zawe ukazisteaminga utaziteka to the maximum just to eat tukoko yeah just to eat tukoko those are very good supplements okay yes nobasa no kuteetaaga ezi supplements ezitukubaho mwirwariro mbarire byahwayo doctor yine kintakahurire ngambire ngo washize emyaka 4 neno rwire za shukari shukari yakacira na kinyara ngo je sasire complete randorso wawe ishize emyaka 4 hazorwire na shukari shukari oje yite ya nanke oje sasire oje yite mu chai na mu chai yes tiyeje yakacira na kinyara yes mbaje ntozi ko kinyara yes osasire na naje ego yes ojitarubaju hariho other complete randorso yes because there are other sources of sugar which are natural. There is a plant called stevia. Warajohire. Hariho omushija ari hihi na Buffalo Resort. I don't know if you know it. Buffalo nikimanyeje yarugutari turabushe. Yes. Naguza plants. Wamubuza stevia. Naza kukikwereka ababaguze mitana n'ibindi so wihaka nanka akababi kamwe konka it is enough for your sugar wano yenda akantu kakunurira mu chai yes wajete ha stevia prevence ejo ni mango waje kwa okay yes it is stevia you can mix it with other herbs like peppermint spearmint yeah okay yeah daga hari area nyo hatunze nka hari bwo bushako yes okay then it's one just 45 years old maimba ni nyegambura all males abashija bona abashija bona this is not for only diabetics twina kwechebeza prostate myaka 4 obwiro bwingi ntwekwasa sukari nguni ekuturetera kushesha kubi ninga amagara mabi namani gechija mugahwa konka eri prostate so it's important to know what we call differentials differentials ninke endwara ezikubasa kweshanisa nkachi nkendi so shukari yes nereeta obuzibu omuri ekyo amaani g'ekishiija nano kusheshaguza infection nebaasa kukireeta konka na prostate nekireeta abw'enshonga noshesha enkari konka etahwayo hawokuba hariya hafunzire so etahwayo egume kirimu so abashiija twena twahise emyaka 45 tugume tuchebeze prostate ntubasa kukozesa scan ntubasa kukozesa blood yes twashangagizira obuzibu mugireberera bukirikare exactly then preventing ekibuzo okutura amagara maringwa orwire endwara ya shukari yes hata ekyo nkimanyisa ngu nahura wagamba nka fruits kandi hati nk'ekikwijo manya kibyona ntibara nko fruits ok'ekikwijo eki already nk'ekikurugamo shukari ari yitwa ntubinga yes
kandi hati ni fruit mbwenu kunda chibugane nacho nchunuge ninga nchirya go kuba hate yacho irubutunu terye je processed no bajangu tuongera shukari ile shukari nyo mtampe chikwisho tinkuje advisinga ni advisinga mangoes nani nyenda omuntu atungemu something a bit sweet I advise a mango what your blending your fruits ni advising smoothies rather than getting juice and then you sieve mu mwanya gwo kujejena mbwene bintu utabijejena obinywe nko kubiri nko kuwabitera nefa karimberi yayo na nyo wakwata ipapari yawe okakwata omuyembe gwawe okakwata cucumber yes okakwata what else can we can put a carrot. Yes. You can drink that for your breakfast. Sweetens itself. Yes. Yes. And it is very heavy. Ne kukoreranka breakfast. Kwenyine. Yes. Ine mharanja prevents when ajangu natam apple. Anina nansi. They are natural sweeteners. Na bibiri okay? Taine nanka ulcers. No. Okay. Okay. So in the ulcers even we are avoiding. Via ulcers being avoiding would be pineapples, would be oranges. Yeah, things like that. Sugara you use. Yes. Okay. Nani shabangu tubumba bumbe. Tuhendere urugezi rwitu. Okay. Okutura amagara maringwa onire ondwara ya shukari. Abantu bahendere obahereze ubutuma bwawe bw'amahirwe. Yego. Webale mnonga. Kandi webale mnonga kundeta ha show ejimpaha. Webale kunsi. By the way, nozakutana namba ya wesu. Tishine show. For purposes of contacting you in case with ebinabuza tubyaikaija abantu. Yes. Bueno abantu bona omurimbarana naheru twine kumanya ngu endwireji neita kandi twajimanya ninga tukareba obubonero bukiri kare tutasibayo turondo obuhabuzi kandi tutarondo obuhabuzi omu buri rwarire eri twabona turondo obuhabuzi ahabashaho ninga omu irwariro eryo rikumanya ngu yine lab eri kubaasa kucekinga ninga kuchebera kureba ekakuha amazima nanka results z'amazima then ekindi kya kabiri abaryamubazi abagugireho turebe ngu twagugumaho twagumira kurungi nk'uko abashaho bitu batugambira. Okay. Niko bari mnonga doctor utereza aho amagezi gawe abantu kutura amagara marungi bari mnonga iwe wagumanite ahabwa program eji ya okushemerwaho ni kikuru ahabwa kuba ni kimwe abikuretera twatura amagara maringwa wagumano yeteka teka onyondwire shukari ukaguma uryo mu maganya agarahanga no basakura kakwaho so gumoshe berweho runde batahi bawe muganire mu chatting muriye hamwe mugire nabwo no jakutungara amagara marungi cyo butun charity omuhereza ngo turumutendera tu program ye byamagara twatwina Dr. Mugisha Emmanuel kurga habya maka holistic medcare araka ko barodo murembo rwambarra aho opposite na Global High School ko twahendera tuti turebane urukwanzo rukurataho kama witaba